Ngena muntu wami. Welcome to our new home. Simbiwe, Ngena uhlala. iwe, pamba, uthi pinza mbama landlord. Chill, it's our apartment nje. This is our new home. Iwe. Phansi. Watatazela nje kuhle. So baby, this is our new home man. I-rent is 500 years. Our new home pana Simbiwe. Yeah, sisihlala lana manje. Actually sengihlala lana, angithuthi endingini. So this is our new home. Iwe, umuntu uzothi ndakakuthi utshaga imba ndopha kwatshaga pana. Angithuthi endingini. So I found the apartment le and the shop yabona kupholiwe nje. Imali le 500 years. Akumana. Yeah, but Simbiwe ndakuti tshaga imba ya 100. Iwe, koko kuri kuda chirungu iri na Simbiwe. Andikumbobvunza koko kuri kuda chirungu. Ndakakuti iwe Simbiwe tshaga imba ya 100 kana wakutsvaga izi mention rakade unoda kurisa pai. 100 baby senza ngendlu ye 100 years uzobehlala emkotweni ongaka ngeke shiyam. Saka alright. Unayo $500. Anginayo ngithi andithengi idinga indlu so uzobhadala wena. Ndichabhadala nini? $500. Ndakakuti Simbiwe tsvaga imba $100 kana wakutsvaga imba ine masofa ine TV rakati unowadi masofa. Ndakuti ndichatenga mubhedha nika wardrobe kedu ke. Nice. Kana ufuna something nice. This is nice. Unayo ere mari yacho. Angithuthi endinga indlu sengidingile la uzobhadala i-rent. Wena just ufike yabona i-bedroom. Saka uri ndini chabhadala $500. Yeah baby. Just $400. Chekuda chirungu chako chichapera. Ini andigare panapa ini. Ungati uri kutanga kuda kuroja, ndoda kukurojera iwewe andi. Otsvaga imba ine masofa, ine TV, ine eco, mune tori ne eco ni muno. Mari yacho newana. Ini ndinowana kupi mari yacho. Ndikudze koko kuri kuda chirungu. Uchasara uchibhadhara. Ini anditi izvozvo. Ini chama ndogara mumakoko wawo. Muchi one room. Ndaida kuti kutsvagirawo bhebhi wangu ndikutsvagire imba mutown. Wakutsvaga imba $500. Ai. Uchasara uchibhadhara. Ini anditi izvozvo. Imali unosara uchibhadhara shamwari.